Na amukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel namuntlha of course hi vulavula hi mhangu ya King Tshinya ha swa chavisa swinene man. Ya loko hi suka kwalani vhele ta hi ya ka ta Mayingani President Mayingani man hey ku na an update about him and his project and then makumu of course ntani kha ni hetelela la hi Gagash na timhaka ta manager I think ku na swin'wana fike ni swi basisa swin'wana vo ka nga swi twisisi vanhu va nyuwana la ka channel and stuffs like that. So as we all know Tshinya xa munhu loyi a nga busy no va kha advertisela xikwembu xa borehole mhaka ya ti-boreholes and vele ku tirhela xiyimo xa le henhla swinene. Tilori leti wa se ti tshama la ti tlela la mi byerini ku u hava munhu la nga na lori tilori ho hayara mi hayarini hi leti la loko mi lava mati ka magero mi lava mati ka and stuff like that. Se no ho hlamala hi clip leyi a nga fika a yi endla ka siku of course ra ti 8 August. Let's go. Sure. Ahe varhandzi ni vaseketeri va Tshinya vantshwa na xikwembu xa borehole ku na mahimihimi mavarivari ya ku Tshinya na xikwembu xa borehole va fanele va duvuriwa ku na munhu la nga ni fowunela lucky enough ni n'wi rhekhodini wa Mzulu a ku i kwala Giyani eTetolo so loko a fanekele a la ta duvula mehe kumbe xikwembu xa borehole ku na vanhu lava a tirhaka na vo va haleni so va fika va n'wi byela ku vafa lava mi lavaka ku va dlaya ngo va dlaya ntsena mara a va hluphi so hi nga va duvuli lava vo ti tirhela so loko ni vutisa xivangelo ku ni dleriwa yini va ku i mhaka ku Tshinya i le ku disturb-eni ka timhaka ta ku borha mati swinene se rhumiwini hi muborhi wa mati ku hi ta heta ku duvula so ti-recording na toho ni ta mi postela toho nkarhi wun'wana na wun'wana kumbe mundzuku mara mhaka leyiwa ni yi fambisini ti-recording leti ni ti yisini ka maphorisa ni ti yisini le kwinikwini so vanhu lava va nga le ku lweni na ku lava ku teka vutomi bya mina na xikwembu xa borehole vana ni aware ku we know everything so mina na xikwembu xa borehole hi nge chavi ku ya ku tirheni because a threateniwa ku la ta dlayiwa ku fa munhu hi ta fa hi ri ku tirheni and ha ta ya mahlweni hi tirha so ni kombela ku mi swi tiva ka Gaza ku Tshinya xikwembu xa borehole va lava ku dlayiwa anytime so hambi ho hi ta chava hambi ho hi ta tsutsuma hi tumbela kwini hi nge pfuki hi tsutsumini hi nge pfuki hi tumberini hi ta yimela rifu ivi hi ya lahliwa mara lexi nga kona hi ta va hi ri ku tirheni loyi a nga rhuma vanhu lava a swi tivi ku vanhu lava va confessini vanhu va vulavurini va tlhela va ni byela ku lava nga koho va nyikiwe mali ya ku ringana 100,000 va nga ni fonela video call va ni komba mali liya va kwala Giyani so loyi un'wani va nga fika va n'wi vita ku a hi fambi hi ya ku duvuleni kumbe hi ya ndla yini a ku mehe ka Tshinya a ni nge hi le ka xikwembu xa borehole a ni nge hi vanhu lava hi nga va dlayi a va ndlangi nchumu vo ti tirhela so Gaza swi tiveni ene a ni munhu wa ku vulavula swilo swa ku huwa mhaka leyi serious i ra vu-2 sweswi so that's why sweswi se ni recording loko swi ta ro sungula a ni nga rhekodangi a ni nga ri aware hi lo na vuya ra vumbirhi swi te last week ni huma ka swona se sweswi ku ta van'wani so ma swi ku ku na mhaka serious ya ku Tshinya i la ku dlayiwa na xikwembu xa borehole hi mhaka ku va a borha mati na munhu loyi a twa nga ku i lwa na mina kumbe a ku me ni n'wi tekela business hikuva ni borha mati na yona nga ni tekela business ra ku tsema tihunyi ra majenje ra saluni a endla sweswo mara mina ni tiva ni nga tekela munhu business ni tiva no ti tirhela ka xikwembu xa borehole ni tirha ku advertise mati ku ni fela yini a ni swi tivi mara loko ri nyimpi a yi ti hi ta lwa na yona inkomu Okay. Yeah, so mhaka ya lembe loko yi tweni it's a second threat Tshinya vantshwa kha foneriwa and stuff like that and vanhu va kona endzhaku ka komiseni i ri va rhumiwa van'wani vanhu lava borhaka mati obviously mina ni nge zi na ku nyika hinti ya nchumu ku na ya nga nyikangi hinti hi ngo hleketelela and stuffs mara hala ka Gaza swa ti nkambikabe a swi kona man swa ni hlamarisanyana na storyline xo munhu wa Mzulu wa kona
vanhu lava tirhaka na vo va hala Giyani swa ni hlamarisanyana ndhawu ya tinkambikabi haleni vo Giyani it's rare ku ze swi rare no hi twa ku dulo munhu ku na business tikulukumba ku na ti-businessmen tikulukumba swinene eka Gaza hi tshama hi twa case yo va ku ti duvuriweni so haleni swi rare swi rare koko we never know yes a nga ha foneriweni but storyline lexi na xi dawuta nyana ku ni twi na ku maybe va tshinya va ngo va lava ku chusa nyana in a way yo maybe va lava ku extortiwa and stuff like that yeah extortion is sort of twi na ku swi nga swi fambisana na ndlela leyi in a way yo vanhu lava va lava ku khensiwa a ni va chuhiseli va ku no hi nge endli maybe va nga lava ku khensiwa sort of in a way maybe no vula kwani va tshinya va nga humesa maybe 5,000 loko ha khensa ku va mi nga actangi I doubt guys storani lexi na xi dawutanyana but hayi tshinya yi ri na ti-recordings yes ti-recordings ti nga ti ri kona vhele to ti nga ti ri kona yeah unless recording ya kona hi tlhe hi twa na voice ya businessman ya kona ya ku borha mati ya ni twi na kwalano hi nga hi kha hi va on something at least kwala not leyi va va kha fonela tshinya but loko ri involve na businessman yo karhi ya kwalano hi nga va hi ri on some on yeah like into something and stuff like that yeah hi kha hi vuya ka project ya Pres Mayengani already hi confirming date emixitweni yi kombisa ku yi ta humesa hi 30 ta October so ka siku ra ti 7 August DJ Ben Mayengani ku i hinkwaswo i partner in business va tshama va ri swin'wana swo tala swinene leyi a yi tivelaka misa lowa swinene tiva swo tala so i fika kombisa timhaka ta ku beef ya 25 minutes yi ta va yi ri kona ka album Vinyi va misava okay yeah iyo album ya Pres Mayengani yi vuye yi thyiwa ku i Vinyi va misava khale kha cinca title but for now it's Vinyi va misava hi yona title aku 30 October 2026 album ya huma so as mi swi vona kwalano beef leyo leha ya vuya and ya yi ta stream swinene vanhu va ta va yi anticipating because se i khale nyana hi nga se vona beef ya muxaka lowa i khale se manjeni yona xa tseketsela Mayengani ka ti-beef and ya swi tiva ku ya tseketsela vanhu vo hlaya obvious Mr Boss tshama ri kona this time around ta ku na Pen na wena Dr Josh Ramana va ri kumane na yona yi ta yi fakiwa kwala i vanhu lava nga ta va ri kona va lava swi ti kombi na ku this time around leyi vo poison yi nge beefiwi ku vhevhe tin'wana ti-clips mi ti vonini President Mayengani na Sivara so swi tliya ku Sivara yi nge beefiwi lava vanharhu I can confirm va ta namuriwa didimbe tavela didimbe siku eya ne ndzi ku vuya hembe a za yi hlula hembe Mr Boss a nga ha yi mbalanga so hi leswi ku update hi side ra President Mayengani and yeah stuff like that yi ni tsakisela ku yi jika mina xa chahlavo yi ni tsakisela ku yi jika loko se ku yi ba that organ yi ni tsakisa ngopfu twana wa yi hlola na yona na na mi twa organ liya xi chayeli mara hlaya twana banano banano yeah okay ayi umzini exapenga Mayengani ka ti-beef ma hi ta ka beef leyi nga kona vhevhele ya Gash na manager ya na video ya up to 22 minutes la u ri kha ni hi cheka la leyi ni nga yi downloada and stuff like that so ku ve na ti-question to tala swinene futhi ka vhiki leri vanhu va ku hambanahambana ku why ni nga ri ku yi covering that beef lomu mi kha mi cheka this channel mo yi cheka can we say is the past 2 years like it's over a year I guess mi nga mi kha mi swona ku manager a yi cover content ya yona ka channel that's the reason so na loko ndzi ni covera ni meka sure loko ri ni va ni kha ni report this beef yona swi kha swi nga ri ku yi khumbeni swi nga ri ku yi khumbeni for example loko hi kha hi endla that clip ya Shama kha kombisa
timhaka ta vuxaka na gagashi yona a swi nga yi khumbi la a ni make sure ku like mina per se a swi fambisani ngopfu na yona swi fambisana yena xama kha explainer towards gagashi and stuff like that. So manager I report content ya yona la ka channel and yi kona video to be specific leyi nga kota ku va yi addressa the real reason leyi ni nga ta vekela a link on top comment I'm a businessman no se mfike mviewer na yi kota ku kuma ti-views video yi kona ka channel. So ni ta vekela a link on top comment ya se khale mosho however since 2024 like yi cover content yona to be specific straight ku ri content ya yona igene huma 2024 i swilo swa khale ngopfu so ku na vanhu van'wana ka channel lava swi tivi no swi endlisa ku yena stuff like that. So link yi ta yi vekela on top comment mi ta ku swi twisisa ku reason hi yini why Kulungwana wo tsundzuxa vusiwana khale ka mina loko ni huma ka matlala mana mina va ni bela kulungwana corona la DNS Ishwana sekungela wa di corona wa di sabona la DNS Semi sungula kuba monya Sino sa jolis lava kondoma Minga pinya mamtati sola matona Sino sa jolis lava kondoma Minga pinya mamtati sola Nirikodon 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 Yeah. Ay,